Poloniako taldea, Kostrania taldea, 1976an sortu zen, Zazpireun biztanleko herri txikitsu baten sortu zen, eta Polonia osoko dantzak egiten dugu. Guk orain Polonia hegoaldeko dantza bat ikusiko dugu, eta bertan antzesten da zelan taberna baten ezagutzen diren. Decía que el segundo grupo será el grupo de Polonia. Es un grupo creado en 1976 en un pueblo de 700 habitantes y interpretan danzas de todo Polonia. La que vamos a ver ahora es del sur de Polonia. Txalo bero batea sartuko dugu, Kostrania taldea.